S&R Travels te chuan bung thar kaiin snrtravels.com ti in website kan buatsaih ta kan kalphung ngai ti buk online website dang ti ai tlawmin kan website ah hian engtiklai po in ticket booking iti theia website danga chuan flight ticket manzat tarlante amandik tak nilovin chule poimo shang te iti fel hnuwa booking ti tura poisa pek I hantum sia khan ticket man apung le chin khatiang kalphung kha keini chuan tha ti lovin kan website ta ticket man ron lang te hi apung ve to lo namdang website ni lo mizo website snrtravels.com ngi hian man klom zok si in ticket booking ron ti vero le itan kan renge Air India flight number AI171 to Ahmedabad London pantura achuak tur chu accident theih kan hriat theuh kha ti chuan hemi chungchang hen controversy tam taka oma soi atamarin dan atama ngai dan atamani then kha chuanin thlawna thlo te hi thil him lo tawiawa te an ngaia mase chumi te po chu kan laron soi thlengzel dona hengpo ni se pasabera chuanin chung controversy lo hemi flight AI171 accident awanga engeng rin thu ti tengo controversy tam takron te jinga chuanin heng hi a common perpol te potila kan sei solom love apakhat na chuanin loss of power antia chu engine in na tho dan turangina thoklowanga chu a chan berapo engeng sawa in alova suwanga engine khami engine be ya kan lo valu tanga chumi chuanin engine malfunction athlena ni theia engine kallo na chana khan chumi meiba ka chon engine chom tu ti tengo khami an fuel lo thienglim tok lo wang te po kha ani theie ti khania dual engine malfunction te po ti theng chu controversy pakhat le dang chu flaps anti hemi thlona thla hianin flaps oma hetia chekol thei hi omani khami thlona an thlo chu che khanin an suit lovani he te thlona thlok kang char thei turatan khanin khami flaps kha aum lova ani ro dan turang zongin omani antia khami a flaps in suit ve ta silo mo hetia a thlok kun zonga la turanga la in set awang khan toite fit janga vela sangan thlonwa khanin atla le ta ne ti kha rindan arnom le ta ti chon rindan dang le chuan khang flaps po kha ani dan turang ani thlapanga ti chuanin chumi wang tak po chuan kha thlona kha a thlok chauh ta ne van sang lampang pan zongin ti chuan an halin rotate kwala anin ani dan turangin her kwal vela khamin nuwa khanin pilot pakhat zokina a flaps up tura ati kha engeng premature antia ani dan turang taka tisilo khan koi ve thau si khan adanga chumi wang chuan kha thlona kha accident ta niang ti te po rindan omani chu pakhat le lampang loin up box le lampang ani dan turang ni si le lampang ni si lo mo I pilot pakhatina a koi turang chin koi thleng lova ati wang khan ani ti te po kha rindan aron bokani ti chuan heng zong rindan zinga hianin video pakhat chuanin ngai dan aron thlak tariok maya chu he thil hi nia khatia thlona an thlok chuaka an accident zuile tamai khanin soyati tama video sang te po mutura tam ve wa henga te po hianin Mizoram chu po hi ni chong lovin Indiaram state chen khat tele kan news channel lian tak te po hianin post masa ni hi an du thin viawa chung wang te po chuanin video actual video ni lomo a video tak ni loma se khami a video tak screen an play an lo record chon le ron upload te po hianom ve mai thin poka chuanin video clear lo tak kha aron ti chuak ta chu thil chuan actual video a video tak ni si lo khan hei video hen an chiang tawla aron lang chiang view maya chuta chuanin engeron lang kan ti chuan hei TV screen kan han la asira tum ne wang che te po hi om hi mo achan chu tun lai phone chuak te hi achang kang to sia iPhone ni kerlo hemi smartphone kan ti sing khat man chin chunglam panga sing khat ling lo po ni ro se video ga han la ki chon hetiang emema fielo tur he ni lem lawa tin mohar sa tur hi ni lem lo bokani hethilin en photela cheng mi ome hei asira henin thla chu ni chi lo ma se TV screen atanga lak ti te po kha hriat thei viawatin a video hi ani na ta ka chuanin mishing chong ri te po kha background hen original footage dilo mase original angaron viral masajok
ron viral na sa zo ka hi chuanin a hriat thei ni chu mo tiang hianin a ron thlawk thla hei a screen hi a ron rang ruai mai bawk ani tiang khanin hei a accident ta ni hei ron viral na sa khop mai ti chuan amaro chu he thil awang hian hmu fia te pawh hara chu controversy dang ron pian ti le tu chu he video hi ni ta ni a fia le zo zokin a ron lang ta ni chu kana en leng ari te hi han ngai thla taw la heta hi chuanin a background a hianin machine chung pawh kha hriat tur awm lem lo ni chu ti chuan soti lai takaso arin bial lai hi controversy ron ti tam le tu chu ani ta ni le he thil hi engine fail awang ani nge yang engine in a thaw turanga thok lo ani nge yang ti arin na haron ti lang chiang le tu chu ni ta ni kan ti nai kan ti lian deuh hlek anga he thora no e hian in thil dum wa ron chukla hi kan mu thei ni chu ti lai hi ni ta ni ti chuan in thlona hian in rat red antia red ti hi alampum chu ram air turbine ti ni hei tu na thlaka kan mu hian in hetia thlona a turbine tak ni si lo ma se te ro te a noya ron chukla hi hemi hi ram air turbine anti chuni ta red anti a toy zong in mo hi enge om zia kan ti chuanin thlona tom zo hian in ni heti ang red ti hi mo he red hi thlona ding lampang naya om ni a ram air turbine anti red anti hi enge om zia ber kan ti chuanin emergency thil an man thin ani a ti chuan chan chang awangin he ram hi aron chukla thei boka aron chuak thei bokani chu a chan pakhata chuanin electric failure anti electrical diglo electrical sual awang khana menaron chukla theia hydraulic failure antia ami wang henin aron chukla thei boka aron chuak thei boka chuan ama kan soito dual engine failure anti engine in atho turanga atho to lo wang khanin ama hian emergency thila chun automatic in aron chukla thina ni chu ti chun he video fia thale zual zok kan mo atang hi chuanin red kan ti hi aron chuak nge ni ti hi aron lang cheng ta mai ni ti chuan red kan ti hianin turbine ve na khachumo he turbine hi lian ani lem lo he thla hi virmep kan tiang chumi zo tong chuan lian tak ani lem lova tin engeniang blade po pani chawani ni maro chu he turbine hi emergency thil aron chuk thirania aron chuana chan sang an choi to kha engine tiklo wangte electrical swala wangte le hydraulic thil wang khanin aron tatla thei ta ne mo ti chuanin heng pathuma wang hen aron tlatla a he turbine he virmep thora noi ron lor thla RATNT aron vir hianin sound danglam tak ron siam thin ani chu tum video nge atik zok a video tak zok actual video mo hemi screen ambian lak chhon le ni lo atak video aron chhuale tak nuwa ari han ngai thak chen hianin thalaka chon lo lang tho to ma se hemi RAT hi ani ngei ni ti hi aron improve chenga chu hei aviation lampang hemi pilot expert tak te pona an soi chu he RAT kan ti red aron chhuwa hianin ri danglam tak ron siam ani antia chumi ri chu hemi video hena shet thei ta ni kan ngai thalokang ridanglam takai chathei nge inkaringa mo kha hemi red sound ani nge ani ti kha mithiam tena an soi chu ani ta ni red kan han ti hianin chu propeller te takte ania thlona size lian vak lo thlona te chi riang hian arun ri thlawang mai ni tu namia pokhan kan che chewang kan pilot expert tak te phei chonin engeng single engine mangmo hemi indo pui World War 1 ti velte World War 2 vel an man khatiang chia thlona ron thlok thin propeller po pakhat chaw mang khatiang chi ri kha ang viawe han ti bokani ti chun le kha RAT ron chona chan sang kan soi to engine failure a khola chen lo wang ti dok mai teng electric thil te le khami hydraulic te kha chu soi fi osam na chu na khola thil chiang lo khani mai ta ni ti chun he RAT hi he rat hi atangkai em na chu antenna altitude sang tak fit sing thum vela sang ate khan lo thlok ta se a engine khan ani dan turanga dual engine malfunction anti dual engine failure anti mo khatiang chi te halo thleng ta ang ni se hei thlona hi thlan nei ani ya kan chachewa tole khata tatlavut thei khani lo shum shum mai ne engine hi thi top po ni se ege mo chen chu zoi mo ngel ta thlanga ti khan
thok ri ri tur ni ta ni mo khatiang kha ni wang khan he already hin engemaw china chon he thlawna hianin mun him a thlen theina tur tan khan chu mun him chu tuipui chung po ni mai thei mun zol zaw lai po ni thei khatianga a thlen theina tur tan khan a puina se a chu altitude sang taka tangkhana effective mai ni a poimo mai ni fitting thum vela sanga kha chuan ni se dikhanin kha already red mangkhanin ni antum ram titeng mun him zok mun engen yang midang tan har san om lo le kha thlona poina him taka athlen thlak theina tur leilam pang athlen thlak theina tur tan khanin apuina se mani antini he red hian amaro chu kha erin ti ro kha chu ada thlok sang lo ya he red hi ani na turang khan a function man lo ni mo fit zali zanga borvel le ka tangkha chon mun him kha red khan in thlen pui man lo shim ta ti chon he thlon accident chana hian mi tam tak chuanin engine atik tok lo ni engine in a thaw turanga thok lo ni ti kha an ngai dan ni ta ni ti chonin ni china hangan soi to a he red hianin ri big anei kan ti to kha japan air an ti mai hemi 787 hianin already red mang hianin him takin thlona tum mun lampang aron tum to boka chu ari shetan chim hen ngai thale taila he thlona po hi emergency thila chum tho ania already kan ti mai red hianin a pui viau ani tikhanin red ri chu kan hrechiang vio to me khatiang khanin engeng jet fighter chu ni zelo thlona engine te chi engine pakhat chu nei chi ri kha ron ang view mai ni ti chun he air india flight he engine failure engine diktok lo wangani ti ron proof tu dang le nia an soi chu kha passenger dam chuak kha ani dam chuak pakhat om ve no mayawa nei thlak tak mai ani statement atang khani engine fail wangani ti kha arin tan tam tak chu aron nei tir ta ni pilot tam tak te mo pilot expert te chu seat number 11A athua emergency exit bul nai loka omania abul loka khachon om chung lova tlar tlem te khachom ve ama se emergency exit nai taka thu ania tinat khamia athutna lai vel boraka spar anti bor velo mania hemi thlona atak le athla in connect na lai vela hi arinom lai ber a strong angeniang athat chakna mo thir chakna te po asan na lai titeng ka so if thiam che lo chu tiang lai area chu ni wang hianin a hipna chance te po hi lo sang deu nge ni ngei tur ani an soidana chon mo heti lai thlona le atak le athla in connect na lai vel hi arinom viawani anti ni tichon hedam chuak an komina asoya chuan thil riring takashia chumi nuwa chuan aron de choi meni thlona chungkha hatia tichun khatia adam chhokina khating statement nei taka kha chuanin pilot expert tak tena han ngai ruat dana chuan operator chua hianin thlona chunga light eng hi engeniang ade thina ni athima a enga thima enga mo flicker khateng khanin om thina chumi chu ani mai thei chumi chu ani theina lai sang view meni antini ole khang sang te han chui le ta han ta khom kha chonin engine failure dual engine failure anti engine pani ina na atholo wangin kha thlona kha air india flight kha atlani accident to kani ache sualani ti kha mitam tak rin dan ani ta controversy tam tak zinga po arin om ta view meni he thili chu chan chu masabera chuanin red aron tlatha adam chuak aberin thlona chung ade deu choi thu aron soi boka chuan kha video khanin niaret ani e te endon zrin bial ma se then khatan chuna fiel we maila ti tral thei ni ama se chute chung po chuanin red aron tlak thaka ria siamang chi kha he thlona accident dona hianaron ria accident don na ya kanaron ria a video kan che tang khan kan muang khan khatiang ri kharon siam wang khan controversy tam tak zinga arin tlak ber niya ngai thei ta ka chu engine fel lo wangani ti khanetin pilot khan in an thlo chono khan mayday tin an report book kha ania tijon ka lo sei mai te ba khami a passenger zinga dam chokina ring tak ka shia ti po kha khatianga emergency thila
red anti mai ran tlak thlak hi chuan aron chho hi chuanin riring taki a siam thin bawk ani engpo ni se ti khanin mithiam te ina anrin dan karan soinia anrin dan bera chuanin dual engine failure anti engine pani ten nan thok lovani ti kha anrin dan bera chunia ma se tun thleng hianin chui china te lom lo bok nen hianin he thil hi chu dual engine failure po chu lo thleng tak tak se enge a chan engwai nge kha engine khan na tholo ringot ti kha chui chwala ni che lova runway te an cheka tin engma thil him lo thil fel lo om love a environment ta khan mo khami thlona shimshim khazro da thataila thlona tumkong te khami runway te le khatiang shimshima khan thil fel lo om love antiboxia thune tu telampang chuan eng po ni se he thil hianin mitam taka thonga mitam taka ti chi ai viawa amai ro chu thlona zin hi ka soi to a ti lampang khan him tak mai nia safest mode of transport tingat kha ania mitam tak thlona zin tur lo la thongoi ngoi te khain lo mangi heti ang van doi thil hi chu om ve thaya ma se thlona accident hi in shekhat viawin karinga accident thelo chuni me lo he kan sheveka erin de po accident ve nge me ma se a thleng kha da ni mo million som pakhat makta doi som pakhata hianin pakhat vel chawa hi heti anga chance hi omani antini mo heti anga thi na chance hi omani thona hemi air transport ta hianin million som pakhat makta doi som pakhata hian thi na chance pakhat chaw omani antia road transport chungcha ngai ro chuanin sanga pakhat ani chu ain thlau zia chu makta doi som pakhata pakhat le sanga pakhat chu motora kan lo chuang kherlo ni point dik tak chuanin keya kongsir kan kal ringo da po hian thi na chance chu kan nei na sarutuk thi na chance sang lu tukani road accident kan ti mo kong engen yang driver khal thiam vak lo mo driver zuru ye mo motor engine dik lo mo engen yang steering fail awang te point kan kongsir kal ne mi po hamiron sudot thaini khateng khanin road transport thian in chance nei sang lu tuka tin hei mi tam tak chu lir thei nei te scooter kan ti mai nei fir te kan nia ete kan khal chu chi hianin accident chance chu sanga pakhat chu om tina ani mo sang khop mai gohatia ka chen paum thina chu pa chon min sila gohatia henin nitin accident awangin mi pakhat an thi kha min sil dan ania re to view me tu na phejan lo sang ve le to mai thei de dre ta khan chuten te chuni po ni sela thona jin tur lo omani point he incident awang hen lo lau thong lu tu lo ula van doi na chu thleng thei ni te me maya amaro chu mode of transport zinga na hi chon thona luka him hi hom chuang lovani ti kha kan soi do tin news chen khatte hemi mizo youtuber te kan soi thinang tho hianin chen khat hi chonin video engenge mo hemi incident ta wang hian aron ti viral a he thil thleng ami ni omang tak hian aron ti chhuak thina mi puite ti chi ai zong te mi puite ti lau thong zong ti kan aron ti thina ni maro chu khateng zong kha lo oi vector poni chuang lo video te tama soi tama hi page international news tak tak ania viewers du wang te mo khating awang khan mitam tak chuan chanan aron la view don ti kha chu kan thathiam theu me in soi thai ang zong te pon tama maro chu in soi thai na chia pokangai lem lova accident hi chu accident ania maro chu accident thleng thei ro wa makta do isom pakhata pakhat chau ani le sanga pakhat ti te mo khateng kha in thlau tuka van doi pal chuan in fit khata po thi thei kan tiang deuh khanin badroom tlulum te po hi hei india ma poen retalo sang view bok ani khateng khan hei mani in chui ba pala te po dikta chun thina chansi thona hianin thona transport mo hemi airline transport a hianin alo sang jok dei mai ni ten te khania thona jin turin mani poin rilnuam takin zin ula tikha kan soi shim mani chu heng po ni se ka ti zong khatung tum video chu ni sela anrin dan bera chuan mithiam tena controversy tam tak omjinga anrin tak bera chuanin dual engine failure engine pani ten na thoklo ti kha anie